आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. दिवचलच्या शांत स्वर ब्रह्म संगीत संस्था आनी कला अकादमीन मेळून दीनदयाळ सभाघरांत 7वें पंडीत ब्रह्मानंद नायक स्मृती संमेलन घेतलें. संमेलनांत गौरी नायक भटाच्या गितांची मैफल रंगली. आर्मी डे निमतान गोंयांत लश्कराच्या जवानांनी रक्तदान शिबीर घेतलें. कार्यावळ पणजेच्या मिलिटरी हॉस्पिटलांत जाली. शिबिरांत जवानांनी मोठ्या संख्येन रक्तदान केलें. राष्ट्रीय युवक दिनाक आल्तिना वयल्या धेंपो कॉलेजीन एड्स दुयेंसा विशीं जागृताय घडोवपी हमसे है नई शुरवात कार्यावळ घडोवन हाडली. कार्यावळींत गोंयच्या एड्स नियंत्रण सोसायटीन हातभार लायलो. विद्यार्थ्यांनी HIV आनी एड्सा विशीं जागृती घडोवपी तरेतरेचे पोस्टर तयार केले. Today, on the occasion of National Youth Day, that is 12th January, it's celebrated as National Youth Day all over India to celebrate the birthday of Swami Vivekananda. And this year's theme is like Young Munch, Humse Hai Nai Shuruaat, and it is mainly focusing on the stigma and discrimination faced about the HIV/AIDS people all over India. That the slogan which they have chosen, that Humse Hai Shuruaat, हमसे है नई शुरुआत, so it's about, it tells us that we should start first, and it's a good thing that, and the everything which they told, like how it has been affected and how we have to be, means how we have to take precautions, and it's good, so we have to follow everything. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 36वे राष्ट्रीय सब ज्युनियर फुटबॉल सर्तीत गोंयान पश्चिम बंगालाक 2 गोलांनी हारोवन नेटान सुरवात केली. मॅच बाणावले ग्रावंडार जाली. यजमानाची फुडली मॅच कर्नाटका आड 17 तारखेर कुंकळे ग्रावंडार जातली. But the performance of the team is very good. The main thing is the victory. In the first, we have collected 3 points. In the second game, I want my boys to be perform good, better than this first match. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.